Evo, tu smo kod unosa po zgradama ovih, kako se zove, računa za predstavnike zgrade. Oni su dobrim dijelom uneseni. Zapravo prvi mjesec je unesen kako se spada. Dakle, zapravo ajmo početi ovako od početka. Šta napraviti kad dođe novi paušalac prvo? Njegove podatke treba unesti u partnere i unesti sve podatke o njemu. S tim ga treba znači sa nekom šifrom. Ta šifru dobiju po mjestu troška. Potom se određuje prvo mjesto troška. Mjesto troška se određuje ovdje. Mjesto troška, tako, ovdje su sad uneseni. Dakle, sljedeći bi bio, tu ga bacite sa P016, to znači paušalni obrt 016, izvlači se Marko Marković. Kad ga tu unesete, onda je sljedeća stvar koja se unosi se u postavke tvrtke poslovna jedinica. Sad ću vam tu zezati, jer to nešto uvijek zeza. Ne znam zašto to sporo radi. Aha, tu da što obratite pažnju. Dakle, kad se unosi, obavezno staviti ne podliježe podrezivanju, ne ide u PDV, eur, Hrvatska. Tako stavite, pa kad nešto bude trebalo da još tu unutra stavljati, onda ćemo to razjasniti. Onda ga se stavlja u poslovnu jedinicu, dakle, opet mora biti ista oznaka kao i ovdje, P019, to si uvijek možete si isprintati ovu varijantu pa ga tu prenesete. Ovdje samo stavite ulica da ih se zove kao i čovjek. Možete staviti njenu pravu adresu, njegovu pravu adresu, kućni broj, tako da ovdje na ovom ekranu imamo isto to video. Stavite tu dolje. Početak uvijek stavite od početka tekuće godine. I 8 do 16 aktivno otvoreni, to je ok. Kad se to napravi, onda još treba urediti brojač. Brojač se uređuje postavka tvrtke ovdje, postavke brojača. I otvorite novi brojač, mjesto troška ostavite P020 i mora biti poslovna jedinica 020 i onda za račune i onda će on raditi račun 1 po 1. To je bitno napraviti kad dođe na tu novi paušalac. Sve podatke o njemu možete tu unutra kako se zove, skenirano staviti, tako da imate njihov tu, nedostaje, ja ću napisati što sve mora biti unutra, tako da, i obavezno ga stavite i kao kupca, ga stavite i kao dobavljača, i kad ga radite kod dobavljača, tu ćete unijeti njegov broj računa za isplatu i tako dalje, ali to ćemo sad, prvo nek se naprave računi koji idu prema zgradama, onda ćemo raditi dalje isplatu. Radimo izlazne račune. Dakle, idemo pogledati kaj smo sve od prvog mjeseca smo zadali ove, kako se zove, spajsmene. Tu su uneseni svi, sad ja moram priznati da ne znam dok kucam, ali mislim da sam ih sve kopirao. Jesam. Ok. Napravite jedan po jedan. Ne znam da li si Bogović Nadu. Ajmo Bogović Nadu od početka godine pa da vidimo kako ona izgleda. Treba naprosto formalno prekontrolirati. Ovo je broj 1. Ovo će biti njen broj 2 račun. Broj 3 račun. Sad možete tu pogledati gore kako izgleda račun, nedostaju mi njeni OIB pa mi dostavite, jer nisu ni svi upisani gore u partnerima, tako da treba provjeriti da li su svi upisani partnerima i unijeti sve podatke maksimalno koje imate iz Cimerana ili gdje se već nalazi baza podataka. Ali mi OIB, jer svaki račun mora imati OIB, pa ćemo onda poslije kad dođe neki novi paušalac isto snimiti klip kako se i ovo radi, kako se to napravi, tako da znate i taj dio priče. No, uglavnom sad ih treba naprosto fizički sve popeglati do, ovo je 6. mjesec,
7. mjesec i zadnji 8. mjesec i sad to može ići u printanje i slanje u dole u knjigovodstvo u Zimmermana, ne da se napravi. Mislim da sam poslao iz predstavnika Solosnika, Bogović Nada, tu sam nešto krivo upisao. Bogović Nada onda provjeriti, mislim da bi morala biti veća cifra, da je cifra samo razlika. Ali dobro, zato hoću da to pogledate. Da li spada sve kak spada u predstavnik su Bogović. Ja imam sve isprinta račune, to možete uvijek u Monel 3, u Monel grupu pogledat. To je bila Karela Zaharnika. Karela. Da, 139, tu mi sam vjerojatno pogrešno, ja sam prenio samo ovu cifru, dakle treba cijelu prenijeti cifru 139, 40, 139, 42. Rasknjiži. 139, 42. Sad treba sve ponovno prepraviti. Uvijek bitno ovo, ako ste obratite pažnju da tu bude, dakle, P03, mora biti ovaj tu 03, transakcijski račun, sad još nemamo 13. kada tu ćemo pisati ovu 15. I to bi bilo to, dakle, to treba praviti. I onda kad se to dobije sve skupo, možete kompletno za tu malo isprintati van i sad ću izbaciti file. Evo, Bogović, samo kažem, treba će ovdje. I tu je stavljeno dole, Bogović, ok. Tu ćemo, kada dobijemo broj 13, sad ćemo zamijeniti ovu 13, tu umjesto tekućeg računa oko 11, upisat će se 13 i tu će dole još staviti se jedan redak, uplatite za korist Monel 3 DOO i onda ćemo imati sve to napravljeno kako se spada. Dakle, se treba pogledati četvorku, Franjić Mira. Malo mu je, ona je ok, 158. Tu su izdani svi računi. Ajmo dalje. Beroš Biserka. Aha, evo Beroš Biserka. Dakle, koncepti su svi, prvi, drugi, treći, sve. I sad samo imam Beroš, nam je unesena tu gore. I je, dobro, ok. Kad unesete sve, samo to pogledate, pa ćemo izmijeniti. Ili zapravo prvo 13 treba unijeti kao novi račun, a onda to sve tu gore popraviti. Eto, to bi bilo to. Ako neke ne štima, onda se još čuje.